Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela abazalwane. Ngibingelela ubaba uSujani. Ngibingelela omama bonke. Ngibingelela intsha. Ngibingelela iSunday School sithi Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Bazalwane, ngizobonga uNkulunkulu oqala ukuthi ngibonga umusa wesipho sokuphila. Ngixolisa ukuthi last week azange abakwazi ukuzohlanganela ngesimo esasivelele undodakazi, kodwa ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu usebenayo, usekulungene, usengcono kakhulu. Then izolo lapho asisahlangana la ngemtshadweni ngenxa yesimo somkhuhlane, umzukulu usesibhedlela namanje akakaphumi, kodwa hayi simthole engcono kakhulu, uyalulama naye. Sicela sincedise emkhulekweni ukuthi aphume esibhedlela ngoba bethe maybe 3 to 4 weeks ithambo liyabe selihlangene. So siyakholwa uNkulunkulu ukuthi uzomkhipha leyo 4 weeks, siyakholwa ukuthi angeke izikhiphe. Bazalwane, bengizothanda ukubonga uNkulunkulu ngomkhuleko lo okaRoma 10:9. uNkulunkulu uyabonisa ukuthi laphana ilizwi lakhe elalikhuluma esebenzisa umpostoli ngendlela okwenzeka ngakhona. Mina ngikhule ngumuntu olenkinga yokulala, ukuthi umama lawe uyayazi leyo nkinga ngoba lawo lenkinga efanayo ukuthi thina abantu bebelala, thina sisale silokhu sixoxa kuzaze kuchaye 12 maybe after 12 lokhu ubhekile. Benginenkinga nje, ngizajumeka maybe khona lapho isikhatshana ubuye kuphela ubuthongo, futhi bese ngingasela ndaba sengijwayele leyo nkinga ukuthi mina vele njalo. Ngoba bengizibuza futhi ukuthi kanti ubuthongo bakhona kuyaphi, ngoba noma ngisemini angibuza lowo ubuthongo, ngizibuza ukuthi ubuthongo bakhona babe kusiyaphi. But bese ngijwayele leyo nkinga. Kodwa since siqale ukusebenzisa umkhuleko, lento bengayinanzeleli iyabuya manje ukuthi hayi manje yazi manje sengilala, but ngiyazazi ukuthi vele ngilenkinga yokungalala, kodwa sengilala. Bazalwane, since siqale ukusebenzisa umkhuleko, labantwana bafakaza lapho that siyalala manje. Ngivuka kuphela mangikhuleka, ngaleso sikhathi engikhuleka ngaso ebusuku ngibuyele, ngoba uqala bengithi mangikhuleka ebusuku mangibuyela ngilala lapha awu angisalali, sengimele ngibheke kusasekuseni lokho ngicabanga lokho ibuyiphinda nto. Manje ngiyakhuleka ngibuyele futhi ngilala. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi angifake entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, ngoba wayesazi ukuthi ziningi inkinga embhekane nazo, azokwazi yena ukuthi azinqamule ngisendaweni yakhe, wabengeke akwazi ukuzisusa ngisendaweni e-wrong. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Njalo into engijabulisileyo ukuthi makade ngixoxela lo sisi ngitshela ngalesi simo, layo savumelana naye engitshela nje sithi mina ngiyambonga nami uNkulunkulu ngamaphupho ebenginawo, amaphupho amzima kakhulu, kodwa namhlanje amaphupho akhona angisaphuphi manje since ngiqale ukusebenzisa umkhuleko. Yinto engitheni ngifuna ukumbonga uNkulunkulu ukuthi ngiyambonga kakhulu ngokuthi usengiqhamulele isimo ebese ngize ngizitshela ukuthi inkinga yami, kanti akekho umuntu okuthawula inkinga, kodwa izinkinga sesifakwa ngomubi uSathane. Ngizokubonga abazalwane, sithi Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi.